اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin. Habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an ibni Mas'udin, dan saking Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, muka-muka paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nekangge qala dawu sapa Abdullah bin Mas'ud, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupane dawu la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. La yahillu ora halal, la yahillu ora halal berarti haram opo damu mri'in getih awa-awaan muslimin kang Islam, yashhadu kang nyakseni sapa si imri'in, nyakseni an sak temene kelakuan la ilaha ora ono pangeran kang den sembah kelawan bener, la ilaha ora ono pangeran kang den sembah kelawan bener, illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anni lan nyakseni sak temene ingsun iku Rasulullah utusane Allah, illa angin bi ihda thalathin kelawan sebab, illa bi ihda thalathin angin sebab salah sijine telung perkara. Asayyibi suwiji wong kang tau kawin kang sah. Asayyibi suwiji wong kang tau kawin kang sah, azani kang zino. Gembang al-muhsan. Muhsan orang setoman alake utaban dilakeh muhsan. Wan nafsi bin nafsi, wan nafsi lan awa-awaan bin nafsi kelawan awaan, yakni mateen. Watariki lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane. Watariki lan wong kang ninggal lidinihi maring agamane, atarik yakni wong Islam. Al-mufarik kang misah lil jamaati maring golongane jamaah yakni wong Islam. Muttafaqun alaih, utawi iki ku hadis muttafaq alaih. Nikah bab jinayat. Bari pone terangaki banyak macam-macam jinayat. Termasuk matiin orang, termasuk ngelokain orang, anggota badan, baik sengaja atau tak sengaja, nikah hukum Nabi tibi. Sebagaimana pertemuan bari ampone terangaki. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah. Tak halal hukumah mekili derena orang pada Islam mah sekadima orang Islam kala sesyahadah senyakseen la ilaha illallah ada pangeran kejaba Gusti Allah
Allah. Wa anni Rasulullah, benyaksaan Rasulullah adalah otosna Gusti Allah. Selama orang nikah bersyahadat, tak oleh bagi liderna, tak oleh elokain badana, haram hukumah. Serabai, mun ki maca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka tak oleh bagi liderna, tak oleh paten, tak oleh elokain. Nah, bada kalau sebab sebisa mikili deren orang nikah. Illa bi ihda thalath, kecuali kelaban sebab telok perkara. Asayyib azani. Orang bini se andi lake otaba se toman alake muhson. Maka nikah kening eranjemnya mana? Eranjem. Eranjem ngangkui betoh, berapa okor na betoh na sakapel. Bene krikil, ngeranjam orang seazina neka bi betoh, raja na segenggam, ki semujar aja, mau yang temaki ki sake, baca sake, eranjam. Aneka mon orang bine semohson, wajib eranjam. Sebab azina nikah, maka orang bini nikah kening eranjam, kening epakili derana. Nomor 2, wan nafsi bin nafsi, mateen orang. Orang mateen, ya wajib epate. Orang mateen orang, kibi epateen, mon ngelokain kopeng, ya kopeng. Mon mata, ya mata, ya mon elong, ki elong. Nikah nyaman kisos. Jadi mon orang azina nikah apa? Ranjam. Mon orang matiin orang nyaman kisos. Lain. Hukumnya lain. Ranjam, kisos. Ranjem nikah orangnya bendem separuh. Orang bina ini bendem separuh guru juga beto. Ya mati. Mohon makin lebih gampang berdedam truk. Mga laki dari Pak Hamid roh. Saya ada budi tidak nano jungkir TV. Tahu saya repot sampean nyari beto, cukup ngebel bagian koral jual ruah telepon. Kirim. Berempat satrek. Kebe nampak, kebe sirtu pas mujar aja. Sekira sawa koran sepergem betona. Geruju kaki kan ekebon, pendem separuh geruju kaki ya mate. Bacit kutu mate ranjem nih mon mohson. Nah, ada banyak apa mon lah orang azina nikah naudzubillah. Nomor 2, bin nafsi an nafsu bin nafsi. Sebabaki mateen orang, nikah nyaman gisos. Gisos nikah napanya mana mon maten orang ki maten orang nikah neng Arab bedanya mana masjid kisos. Masjid kisos nikah khusus memenggal leher orang sematen orang. Jadi tak gama-gaga orang mati orang nikah. Mereka tahu kan gaya gaga wah tak keneng salah ya apa mare maten orang tak kok kapi. Wah macam pate ongko je mate orang banyak je lah. Mau neng Arab sobu, ngapa sebab kisos pak. Beda masjid nyaman masjid kisos setiap Jumat biasa. Kecuali diki damai. Kecuali damai dari pihak keluarga. Kelaban tebusan saya larang. Pokotong beda algo juno. Jurajo. Nah, neka kening pateen. Ya sebab mateen orang neka kisos. Nomor 3 sebab baki at-tarik lidinihi al-mufarik lil jamaah.
Gempangan ini ke orang murtad. Al-mufarik yakni napanya mana atarik lidinihi neng YRTN ki kadinto murtad dari Islam. Wa tarik lidinihi ya ummu kulla murtadin anil Islam. Saya maksud kelaban atarik lidinihi yakni lebih umum kelaban setiap orang yang murtad dari Islam. Murtad neka keluar dari Islam. Kelaban cara apapun murtadah. Dharma fayuk talu pate. Mun tak gelem abali dari Islam. Pertama orang murtad ni ke istitabah. Dharma orang murtad, murtad kelaban macam-macam. Dharma orang murtad macam-macam. Bisa jadi kelaban cara nyembah berhala, murtad. Otabe kelaban keyakinan, ngaranin Al-Qur'an ni ke bene dabun Gusti Allah, murtad. Kanjeng Nabi bene otosna Gusti Allah, murtad nika kelaban keyakinan. Bi ayyi riddatin kanat, kelaban apapun bentuk murtad takela, baik kelaban secara zahir yakni nyembah atau secara batin kelaban keyakinan. Saya bisa keluar dari agama Islam. Istitabah kada epenta tobat. Ayah balik ke Islam. Cengkal tak gelem istitabah, ilam yarji ilal Islam. Yo ipate berarti sematen ki bini sambian. Dalam hal ini kan ki pemerintah karena kan toh hukum tak ngakui hukum Islam, ki cuma nikah napanya mana hukum ning dunya. Ipateen. Al-mufarik lil jamaah bisa yarten orang sekeluar dari jamaah Islam. Kulla kharijin anil jamaatil Islam. Bibid'atin kelaban ngelakonin bid'ah au bagyin utabe kelacotan au ghairihima kal khawarij masalan ingat khawarij kaum khawarij nika juga keluar dari jamaatul Islam. Syiah ngakonin Sayyidina Abu Bakar nika kafir, Siti Aisyah nika kafir, Sayyidina Abu Bakar Utsman kafir. Syiah ya berarti dari macam yang keluar dari Islam nikah. Karena nyaman at-tarik lil jamaah al-mufarik lil jamaah. Kebanyakan umat Islam tak senik kemudilah. Kebanyakan umat Islam, baik Indonesia atau luar dari Indonesia, neng Malaysia tak masuk. Syiah Wahabi Malaysia tak masuk. Jadi kuat aswaja nekasa. Ahli sunnah nak kuat. Ika pinga aku ahli sunnah baca. Masih Syiah ki mau tanya ki ahli sunnah. Masih Wahabi ki ahli sunnah. Masih lebih bagus. Al-Habib Salim Masyatiri namun tapi tak salah. Di antara Wahabi bareng Syiar ya, masih bener. Ibarat tai, celatong ya berarti dua. Ya pada celatong aja. Pada dengan yang toro. La Syiah wala Wahabi. Syiah ni kata anda deka sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Aisyah. Wahabi tak anda ke Ahlul Bait, tak anda ke keluarga Kanjeng Nabi. Amoso dak keluarga Kanjeng Nabi. Teti celatong berarti dua. Ya pada celatong saya rasa ada yang beri celatong. Yang pada celatong iki torok nikah. Torok seli al jamaah, torok orang yang lebih banyak. Nikah. Orang saya maksud kelaban al mufarik lil jamaah enggak kaum khawarij. Kaum khawarij ya pada kening pate. Oh ngaranin Gusti Allah di tanang masalan. Tahu Gusti Allah ini kan di kenangan ya tas aras toju neng korseh. Jadi bayang na enggak orang toju enggak raja enggak rato. Kita enggak nih ke Gusti Allah kata apa? Ya Allah wa alam ya beda kursi beda ayat kursi beda aras beda arsyur rahman arasy Allah. Kata apa kimpon tak bisa diumpamakan ini kan mana tajsim mengumpamakan Gusti Allah enggak jisim. Yadullahi fauqa aidihim tanang Gusti Allah ya tas tanang manusia kata apa tanang Gusti Allah? Gusti Allah di tanang kata apa? Coba bahas. Ini kan nyaman ayat mutasyabihat. Tahu saya bahas ponan. Gusti Allah ketengal berarti di merepat. Can orang se tajisim ya di ya dari merepat manusia enggak tanang manusia. Gusti Allah beri atas. Namun Gusti Allah beri atas apa sih ngurus bebe?
Bere ni ke cuma kiblat. Lah doa me adep di atas, kiblat orang doa adep di atas. Kiblat orang salat adep de Ka'bah. Tetiba de bi kiblat ta. Arah untuk ngadep mona salat adep de Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yakni Ka'bah. Sorong ale Ka'bah nan apa nyamana kiblat adep de Ka'bah. Benih nyempe ke Ka'bah, adep de Ka'bah, nyempe de ke Gusti Allah. Sebagaimana malaikat perintah bi Gusti Allah sujud ke Nabi Adam, tak sujud ke Nabi Adam, sujud ke Gusti Allah keng arana kiblat Nabi Adam. Benar sujud ke Nabi Adam, sujud nyempe benih. Tak boleh nyempe kecuali dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sujud selain Gusti Allah tak boleh. Tak boleh sujud selain Gusti Allah Subhanahu wa taala. Merungkuk ya dan manusianya kata oleh. Mereka Habib Umar bin Hafid ni kemana salaman petek kita na. Santri petek sini ka. Tetapi salaman ni ka teki. Tak oleh enggak acolon sampai keruk mungkruk. Tak oleh keruk mungkuk merkukuk ni cuma dekat Gusti Allah. Tak oleh dah orang. Cek saking Gusti Allah ngenengaki orang pada orang sujud pada orang. Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartun nisaa antas judali zaujiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bumun. Saumpamana engkau nyoro orang sujud pada orang cuma tak boleh sujud pada orang maka niscaya engkau bakal nyoro orang bine sora sujud de orang laki. Sora sujud de laki nah. Mun saumpamana engkau anyoro manusia sujud pada manusia. King tak boleh sujud ke manusia. Sujud cuma dekat Gusti Allah. Sujud dak selain Gusti Allah. Mun niat sujud dak lain Gusti Allah, ya murtad berarti. Gelem engko pokon sokore beri masih sujud engko sujud tak oleh, bisa murtad hukum. Tak boleh sujud kecuali dekat Gusti Allah. Sujud ni tak oleh kecuali sujud dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa gempang pokon mun tak ada ajud sujud engkau wah bahaya ni ka sujud lain orang dik detina nyaman sujud Muhammad sujud ada nyaman Muhammad sujud ma'asajidin wasjudu ma'asajidin sujud. Nah jadi orang semurtad enggak orang-orang semurtad kelaban keyakinan atau kelaban anggota badan senyempe istitabah kada. Kakek harus atobat dekat Gusti Allah. Ayo syahadat boleh, syahadat. Jangan sampai tak maca syahadat. Istitabah. Surah atobat. Tak gelem. Pon. Ilam yarji ilal Islam, ya fayuktal. Mun tak gelem balik ke Islam, ya pate. Jadi telok perkara nikah, sebisanya bepaki, orang gelak kening epeki leader, dan kening epate. Jika pakauleban mancinengan orang kafir dari rumah. Da orang murtad besok apa teh? Boleh orang kafir? Oh benih. Ini kah hadis benih kan kui matain orang. Deki ngatela de norjo lah ngibebedung jihad. Apa jihad am? Nyuruh matain Nabi kuace ngaci de sap jeta ko deh ya pak. Hari pelanggaran deh. Aneka CIRTN bahwa dari hadis nikah kening maten setiap orang kafir punten justru do orang kafir ni kecek mate kecuali orang kasa bacet pun lah napanya mana sengaja kelaban terang-terangan nika mun sampean nemangki orang kafir kipa Islam jarana bene pate mun ketemu orang kafir esoro pak Islam bene ye bom gereja na percuma tak melebu ke Islam. Bene orang epaten, bene gereja na ya bom bene. Saya ngajak kelero. Pahala Densus 88 dekat tu dia bukan teroris dia. Jadi bene berarti sambian neka orang siapa saya kena yang paten telok. Orang zina muson. Nomor 2 orang simaten orang. Nomor 3 orang murtad. Orang perkaperten Kristen nacenaro. Pakai kafiru waduh. Ya ada dakwah mun ngak nikah pekenal Islam. Nah, ajak orang gelak, orang kafir gelak.
masuk Islam benek pate. Nah, supaya kalau panjenengan abri kesempatan kalau cara mengenal Islam, mungkin akhlaknya bagus kade. Ada orang yang kafir kala saya tak nyembah dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang kafir ni kan pun napanya mana masuk dekat at-tarik lidinihi. Tetapi kan benar murtad. Walaupun kafir ni kan termasuk at-tarik lidinihi, tapi termasuk tak pada bereng murtad. Mun murtad pacet meninggalkan agama Islam mah. Tak langsung ngepaten istitabah kada suruh tobat. Orang kafir ki seneka, roh Islam kada, mun tak Islam pate. Ya benih seneka. Jadi orang yang di agama Islam terus ninggal ke agama Islam, yakni murtad, istitabah kada. Mari istitabah tak gelem buru pemerintah motosaki pate. Karena termasuk bareng secuba nih kak. Orang kafir benar istitabah boleh. Suruh masuk Islam. Suruh masuk ke Islam. Karena benar orang Islam salah. Orang kafir tak hanya mah berdasadabu benar hanya mah at-tarik lidinihi. Berdasadabu dakhil tahta at-tarik lidinihi. Waqad yuqalu innal kafir al-asli dakhil tahta at-tarik lidinihi. Orang yang kafir asli pacet mulai dari keruat jadi kafir. Aneka termasuk masuk dekat at-tarik lidinihi. Tapi senengkan toh si at-tarik lidinihi ini kah ya lebih umum kulla murtadin anil Islam bi ayyi riddatin kanat. Lebih umum setiap orang yang murtad dari Islam kelaban cara apapun murtadnya, baik kelaban keyakinan atau kelaban perbuatan, istitabah kada illam yarji ilal Islam fayuktal. Mun orang yang murtad kele tak gelem istitabah, tak gelem mepete tobat, beri tenggang waktu untuk atobat supaya balik boleh ke Islam tak gelem ya pate. Tadi telok nikah saya ngenengaki bagi leader orang Islam. Mulai ni tak oleh bagi leader orang Islam haram. Nah, nikah jinayat. Wa Aisyah radhiyallahu anha wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik sayyidina Muhammadin عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءك يا علماء نحظى بالخير نفى كل شر
ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب في للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبك قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالي عقاسم والفك المقدم جميع ساداتنا لبعلوي فخر الوجوه شبوكر بن سالم وكعاقل بن سالم قد رباني سن شعب القادر جنان وساسنا شادري ثم إلى رمالي في هذا الكتاب الإمام بن حجر الأسقلاني وأصولي وفرم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشاعلي بن عبد البارس قد بشرط البلاد والعباد الحبيب عبد الله بن الحداد والحبيب أحمد بن زنهبشي قد بالمل الحبيب علي الهبشي وأصل المفرم قد بالبار الحبيب عبد الله بن حسن بن طار وخطار ثم إلى رون الحبيب عبد القادر وأحمد جيد والحبيب بكر قرسي والحبيب صالح وأحمد تنقو والحبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه والحبيب جعفر بن شيخان الزكا والحبيب علوي بن سكا والحبيب عبد القادر بن سكا ووصل مفرم ثم إلى روحيك يهجي جاسم نور سليم زوجتي وكجي هاشم رافي وزوجتي وأصولهما وفرعهما ومن انتسب إليهما ثم إلى الجد به مهاجر الجد عبد زوجتي الجد زوجتي ثم إلى الوالد أحمد خليل عبد الله وإخواني ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين أجمعين أن الله يدعو شام الرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ودون عافنا الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاته وأسرار وأنوار وعلوم فاتح في الدين والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة